Dobro večer, dame i gospođe, još jedan video, ovog puta gospođa Vesna Zmijanac. U ovom videu priča o tome kako je ženama mnogo teže od muškaraca, jer žene imaju 300 poslova oko sebe dnevno, a muškarci samo obuku majicu i špartuju dalje. Da vidimo šta ona tu hoće da kaže. Nažalost, audio nemamo, ali nije ni bitno. Evo, pokušat ćemo da ispratimo. Kaže, muškarcima je lakše samo zato što mogu da obuku crne pantalone i da menjaju majice. Mesec dana, jednu te istu, svaki dan drugu majicu i to je to. A kod nas mora haljina, pa šminka, pa frizura, pa to je veliki odliv energije i vremena i veliki posao i svaki put pred nastup mora da to bude sve tip top. A oni malo protrljaju kosu, nadžiđaju gore malo gela i to je to. I to je ono što gospođa Vesna Zmijanac ima da kaže, ok, ovo jeste malo šalji način da se predoči život moderne žene i modernog muškarca, ali ono što, zašto je konstantno snijem ove videe? Zbog toga što mladi i još uvek ne karakterni ljudi čuju ovakve stvari, ne mogu da shvate da je šala ili shvate da je šala, a onda još 50 ovakvih žena kaže jedno te isto i sad stvaramo drugačiju sliku o društvu. Zašto je to opasno, po mom mišljenju? Zato što mlada žena koja tek, da kažem, ulazi u život, počinje polako da se šminka, da se doteruje, bla bla, mora da shvati jednu stvar. Po mom mišljenju, ne moraju svi da se slažu, komplekse i standarde međusobno naturaju žene, a ne muškarci. Nama muškarcima nije bitno jedan kose savršeno sređene, da li ste se savršeno utegle, da li mirišete toliko, da li ste išli na peeling lica, skinuli dlake, rešili se strija, pustili stomak malo, zadnjicu, grudi. Dakle, to zaista nama nije bitno. Jedino što je nama bitno to je da opet vodite računa o sebi i mi vodimo računa, hvala Bogu, o vama, tako i treba, i obrnuto. Da vodite računa o sebi, da ne budete zapuštene, da ne budete lenje, da ne budete oni dvosedni, na dvosedno oni gmazovi. Dakle, da budete religiozne, lojalne, poštene. Prosto i jednostavno. Ostalo je na nama. Toliko je jednostavno i toliko je život lak. S druge strane, ko njima natura šminka, odeća, bla bla? Pa same žene. Dakle, žene se generalno perlitaju zbog drugih žena, jer je u pitanju kompeticija. Kod nas je to fizička građa, ko je jači, ko može koga da u glavi slomi, bla bla, to je činično stanje, ko se ne slaže ili nije muško ili aseksualan, nema testosteron, što god. Dakle, žene sami sebi, evo baš sam pre neki dan video reklamu, bilo ih je nekoliko do duše, za strije. Neka žena, malo punija, podigne nogu, neko kao treba da se fotografiše, jao, i strije, krema protiv strija. Zašto krema protiv strija? Strije su predivne. Strije su kruna žene, nijednom muškarcu, kad kažem muškarcu, mislim na pravi muškarci, ne mislim na one sponzore što, tim sponzorima, Sugar Daddy i ekipa, i onim praznoglavim imbecilima, njima je bitno da imate mini suknju, da isturite zadnjicu, grudi, da pumpate usta, bla bla. Njima je to interesantno jer su polupani u glavu. Ako hoćete s njima, nema problema. Dakle, kad kažem muškarci, mislim na pravi muškarci. Dakle, nije važno, nema potrebe. Nijedan muškarac pravi vam neće reći fuj, strije, reši se toga. Aj, budimo realni sad, evo sad pitanje za žene. Jer stvarno mislite da će pravi muškarac da vam to kaže? Naravno da neće. Obožavat će svaku vašu striju, kakve god da su. To je vaša kruna. Da li ste napredovali u smislu da ste skinuli kilograme, radili na sebe, pa su ostale strije, bože moj, šta da se radi, svaka čast, kruna, ili ste rodili dete. Svaka čast, još više, kruna, ogromna. Prema tome, šta hoću da kažem? Dakle, veliki problem, uništava se psihičko stanje devojaka i momaka mladih. To što Vesna Zmijanac troši 4 dana dnevno da se mislim, sam ne znam više šta ona to toliko na sebe radi kad ima 100 godina. Ona misli šta, da i dalje ima 20 godina i ljudi i dalje masturbiraju na nju. Pa nije tačno. Da je ona znala kako da to radi, ne bi učila svoju ćerku da se ponaša kao sponzoruša, da se skida u svakom videu i da izigrava prostitutku. Dakle, da je ona normalna žena i tako dalje. Dakle, ne može nenormalna žena, po mom mišljenju nenormalna žena, da priča na takav način. Zašto? Jer ona ima neki publicitet, ima određen uticaj na društvo i ljudi je prosto prate, gledaju više stotine hiljada i tako dalje. Nju i njenu ćerku.
Dakle, zato imaš ogromnu odgovornost kada o nečemu pričaš, da će to doći do mnogih ljudi. Ove ljude za to nije briga, pa lupaju šta gde stignu. Sad je moderno da se tako lupa kako ženama je najteže, muškarci su đubrad i tako dalje. Dakle, to batalite. Zapamtite, normalnim ljudima to nije važno. Vodite računa o sebi zbog sebe i zbog svog supruga, ili ako je obrnuto zbog svoje supruge, hvala Bogu, i međusobno vodite računa jedno drugom. Budite pošteni, religiozni, lojalni. I to je to. Toliko je jednostavno. Toliko je jednostavno. Ne postoji par na ovom svetu koji je imao nulu, ali su imali sve ovo što sam naveo, a da nije uspeo. Svi koji nisu uspeli, ili su bili gordi, ili nisu imali strpljenja, ili se nisu voleli, ili im je bila važnija tuđa pažnja od pažnje supruge ili supruga i tako dalje. Zapamtite, volite se, čuvajte se i bataljite ove debile. Sinoć, che te vido morizone. Čekaj. 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 Sinoć, che te vido morizone. Čekaj.